Ako želite da gledate streamove i momente poput ovih, pa ja imam snajper. subscribe-ajte se i stisnite na zvonce. Hvala. Polako gurat ćemo kanal, dizat ćemo ga na viši nivo. Ja sam Stijepix, vi ste Smilex armija. I prvo sam Smilex i dobro došli do video. Na ovome kanalu, u ovom videu vam pokazujemo moj svijet, ja što sam radio u tom periodu 2017. Kad sam tek krenija igrati Minecraft na... Da, dobro sam čuli, lijepo sam sad rekao krenija. Ne znam zašto sam tak rekao. Ali ajde. Tak tigdje 2017. 2018. godina. Svijet je za... Koju verziju bio? Za 1.12.2. A ja odlučio da će ga igrati u jedan... u ovoj najnovije, u 1.21.4. Da, ajmo mi u video bolje. Ok, evo, učitavam i svijet. Op. Što je ovo? Ok. I evo nas. Ovo mi je moj svijet. Ovo mi je svijet iz 2017. Eno mi je farma. Ovo... nemam pojme, ovo štala bi bila. Šta bi ovo bilo, majko draga? Inače, ovo sam rekreirao bio od jednog youtubera, ono njegov svijet. Ne pitajte šta sam radio. Od jednog lika koji je 2016. Minecraft krenuo. Svoj svijet igrati, ja dosta ajde da rekreiram, znači ukrao sam kuću od njega i sve. Sad kak sam došao do tog svijeta, ne pitajte mog svijeta kak sam došao. Jako je bilo teško, trebao sam, znači, jedva sam našao hard disk sa laptopa starog. Doslovno je jedva našao hard disk, ono. Da mogu da uzmem uopće, da napravim šta treba. Znači vidite, ovo čak nije ni kuća normalna. Nema drugi kat, a izgleda ko da ima. Da, ovo sam vidio da taj lik napravio pa sam ja dodao. Bilo mi zanimljivo. Ovo je štala, da, ovo mi je bila štala, majko bila. Tu mi je farmica moja. Inače, ova lokacija malo potiša na onu moju, lokaciju gdje igram ono svoje Smilex preživljavanje, koje je skinuo download svijeta vidio je. Malo liči, ali nije to. Inače, fun fact oko tog Smilex preživljavanja, trebao je Šobi biti sa mnom. Treba se Šobi pojaviti, ali eto, izdešavalo se što se izdešavalo. Šobi se za sad više neće pojavljivati u mojim videima. Ali, ako se bude htio vratiti da snimamo, rekao sam mu, može. A vidjet ćete koga ću dovesti onda od blata do zlata sad. Isto jednog lika što je isto dobar sa mnom. Jako dugo smo si dobri. Čekajte, ne mogu trčati na CTRL. Nešto mi je sjebano, di mi je print. Sad mogu. Da, ovaj sit uopće nije ni velik. A šta bi mogli u ovoj epizodi napraviti, nemam pojma. Op. Kad već postavljamo ovo, zašto je postavljeno gdje može da naraste normalno ovo.
Ovdje jedan, ovdje. I ovdje. Sad šta je mogo napraviti? Jedno da napravim jer stvarno ne znam da se ne može se, ja mislim da od drugog kata doći. Kuće, a postoji što je najbolje. Mislim da su mi gore 6. Ja sam slijep, ja sam mislio da napravim, ali mislim ovo mi nije praktično uopće. Ovako do drugog kata, da tu mi je ostale su stvari, tu je sve ostalo. Mislim da bolje da napravim neke stepenice neke lijepe. Okej, da ovdje mi je ostatak stvari, ja nisam se obodavio. Ja zaboravio. Da imam dijamanata dosta. Ja da ova igra još kad je Iron Ore se ovak dobio, a ne onaj Rav Iron. Ja uvijek volim ovo ovako da držim. Ne znam zašto sam u tom periodu volio da ovak razdvajam. A to je tad bilo popularno, tad su svi popularni youtuberi to radili. A šta sam ja tada? Ono imao 10 suba. Da. Ovo ću uništiti i napravit ću normalne stepenice do gore. Od čega? Imam drveta. Znači ove ljestve ću uništiti jer nije mi praktično to uopće. Treba to biti lijepo napravljeno. Jedno da napravim od ovoga od čega imam već. Ne znam da li će dobro izgledat. Stop! Mislim da bolje da bude od drveta, bolje će izgledati. Vidite, napravio sam ovaj šank neki. Okej. Ovo ne izgleda dobro. Zato što mi je kuća drvena, pa zbog toga. Mi kuća kamena, možda bi se Ma mrši ovo kak mi ga... Vidi. Vidi šta radi ovo. Vido! Reću ti pidar kurat. Mi. Jao. Malo bih htio prestati psovati jer kad sam krenuo snimati 2017, 18, 19, 20, 21 i 22 i 23 nisam psovao. Jesam u streamovima onak kad mi izletilo. Ali ovak da psujem u videima ne. Tada pokušat ću bipovat psovke. Šta bi još mogao da radim u ovome svijetu, nemam pojma. Da, ovdje bi bila prvo farma malo stajala kratko. Pa sam napravio onu veliku. Od ovu stvari ja mogu uništiti što je najbolje. Inače ovaj svijet nisam igrao ima jako dugo. Dosta dugo. Zadnji put kad sam igrao ovaj svijet je bilo 2018. 2018. Januar. I poslije toga više nisam igrao. Tako da ovdje ima dosta stvari što se mora napraviti. Prvo moram ići enchanting table napraviti. Moram napraviti nether. Što ovdje radi? Znači ovo sve građano u survivalu da vam odmah kažem. Nisam htio u creative graditi ništa.
da. Koja je FPS uopće u ovoj igrici? Zato što je svijet malo veći, pa da, imam 63. Ali, ovako kad igram neki svijet, kad bi stavio malo, kad bi malo smanjio ovaj... Znači, ova se treba smanjiti. Onda će biti više. Pa reće baš, a i bude. Pa dobro. Nego šta sam htio napraviti još. Ja uvijek ovo ovako napraviti volim. Neka bude što više. Ček, idem prespavat. Jo. E, ovdje mi nije osvjetljeno, to upravo vidim. Kako mogu? Inače, starali su mi sad achievement jer sam na novom akauntu. Jer nisam ovaj akaunt imao tad. I fun fact, ovaj svijet igra bi u pravo Minecraftu. Ali u demo verziji. Ja kak se našao da dođe do svijeta, nemam pojma. Ne pitajte me stvarno. Lijepo hard disk našao taj od tog laptopa gdje sam krenuo igrati Minecraft i da. Prije nek što sam primijetio da mi je hard disk iz nekog razloga sad crko. Eto, ova je za Marka Kopsa isto poruka. Trebao je on tako raditi backup na druge stvari. Pa mu ne bi otišao svijet di igra s Darudom. Ali opet nećemo se sad Marka Kopsa uhvatiti. Nego bi ja mogao ovdje da odem do Majna. To je moram prvo napraviti ovaj pickaxe. Ovu rupu nikad nisam zatvorio. Ili ako mislim da mi je ova rupa mine, nemam pojma šta je. Ne mogu se sjetiti, bilo je davno, bilo je prije 8 godina. Pa se ja ičeg sjećam od tad. Ne sjećam se. Dijamanti. 3 mi trebaju za pickaxe. Čekajte da ostavim se stvari što mi nisu potrebne. Evo da ostavim teksturu koju sam ja koristio tada. Tad je ova tekstura koju ću sad staviti bila normalna u Minecraft. Ja sam tak igrao Minecraft cijelo vrijeme. Evo ga. Jao, kaj je, vidimo. Vidi ti mačevi kakvi su. Vidi ovo. Vidi stakla. Op. Sad ja nisam ni znao ni kak se teksture skidaju. Op. Sad mi je ovo bila samo jedna tekstura za koju sam znao. Jer možda će mi trebati blokovi da se gradim. Ovako, pitanje za vas. Želite li da ja ovaj serijal sad nastavim kad sam našao svijet? Ali već imam dosta Minecraft preživljavanja, pa zato. Zato ne znam baš. Mislim, ovi sad blokovi, ja mislim su ovo sad smooth stone, da to zove i da to sad normalno možeš naći. Ja bi ovdje išao ići šta, ali bojim se umrijeću. Bilo ovo nije ništa jer mi ne izgleda ko išta. Kopat ću s ovime dok ne nađem dijamante. Znači meni treba obsidijan samo. Ja sam upravo uništio, ja nemam torčeva.
A ljubite. Ali to mi neće biti to svinja upravo pala s neba. E sad, gdje je bio ovdje mine? Mislim da je tam negdje bio, ali se busije. Te drva mi narasla je. Neka rastu. Ovdje nemam pojma što. Možda i ovdje bio mine. Sjećam se šta sam ja radio. I di sam šta radio. Jer meni je enchanting table potreban. I to ću napraviti u podrumču napraviti za to. Ne pitajte di je, bilo je davno. Davno je to bilo. Stvari, opet će evo neki novi majnić. Negdje ovdje. Evo ovdje. Ovdje ću započeti novi majn. Da vidimo se kad nešto nađem. Ok ljudi, napadat su me krenuli ovi... O moj bože. Nisam ni što najbolje ni baš previše došlo. Napravio sam torčeve, to. Op, gle, ima ih još. Op. Gle, nestali. O, ima ih još. Da, ovo je bilo normalno. U tim verzijama da ih je bilo dosta. Gle ovo. Ok, nema ih više, hvala Bogu. Ne iznenadili me slučajno, ovo se desilo da sam ih našao. Nisam ih vidio 100 godina. Sad moram ovako probavati da vidim da ne bi bilo da mi neki izleti. Nice. Op. Ok, zemlja. Ovo bi bio dobar znak, bi ovo trebao biti. Možda je tu negdje mine. Neki. Ili nije ništa. Ili je samo obična zemlja. I to. A greveli ovo. Ovako ću zagraditi da znamo da tu nema nigdje ničeg. Da možemo dalje. Ok. Što je ovaj? Ovo je praktičnije s drugom rukom. Da kopaš ovako. I da u drugoj ruci držiš torč. Da ti osvjetljuje put, a ne moraš postavljati, što je najbolje.
Znači, Minecraft je stvarno jedan dio mog života. Koliko sam ja Minecraft svjetova radio i igrao, da to nije realno. Svi znate moje serijale koje sam krenuo raditi kad ste pola vas za mene saznalo. Minecraft preživljavanje Dispersion Blooda, koji je prvo bio solo serijal, pa je poslije došao brat Šomi. I eto, ko bi rekao da će on zadnju epizodu samo u prvoj sezoni izbacit i da će nestat, doslovno. Dobro, nije baš nesto, i ja meni puće pikek skoro. Joj, ovaj rov! Ok, barem ću za još jedan novi pikeks, to mi je drago. I više od toga. Jel to vani noć pala već? Ja. Dobro, nema veze, ajde. Treba mi 3 za novi pikek samo. Da, resetali su se achievementi i to me jebe. Ajde, koristit ću još ovo, pa kad ovaj pukne, onda ću ovaj novi uzeti. Eto zašto mi treba ovaj enchanting table. Zato što bi ovakve stvari izbjego. Da mi brzo puca pickaxe sve. I produžio bi pickaxe-u život stvarno. Na kojem sam ja levelu? Na kojem se sad dobije dijamanti i te stvari? Još uvijek ja nisam niti jedan mine našao, što me čudi. I žalosti me. Jako me ovo žalosti sad što nema nikakvog majna. Mislim, znam koliko sam kopao u onome mom PlayStation Minecraft Survivalu. Da bi do ičeg došao, da. Do iti jednog majna da dođe. Pa šta je ovo? No. U pola epizode ću samo da majnam. Potrošit majko mila. A ništa, to su slatke muke. Čujem lavu! A meni treba obsidijan, to zato ja sam po to u stvari i došao. Na kraju da ću... I voda! Mine! Oh. Oh. Majko draga.
Jel moguće da je ovo? Jel moguće da je to samo? Ništa drugoga nema. Kako je moguće ovo? Da je samo lava. Ja skoro sam pao, majko mi. Tu tražim nešto i naiđem na lavu, samo lavu. Nije dobro je. Okej, ja sam tamo bio, da. Aaa! Ko bi se sjećao di je tko bio ovdje? Bilo je prije 8 godina. Kao da bi se ja sjećao sve ovdje bio. U Emerald. Joj da, nisam ga mogao pokupiti jer nisam imao Iron Pick. Da, ovdje je dosta lave. Još jedan Emerald. Što se ja radio da nisam skupio Emeralde? Stvarno se nisam sjetio da to imam. Čekvalo, jel ovo mene vodi doma? Možda se ja zagradio put da ne mogu doma. Ne znam šta sam ja radio, majko mila. Je meni put do doma bio uopće. Kako sam ja izašao iz majna, to me zanima. Još jedan Emerald. Oh. Okej. Treba mi koliko 10 ono. Ne ništa, vidimo se kad skupim. Oj bože ljudi, upravo sam kopao i tu sam ušao u lavu. Majko mila, jesam ja toliko lud. Znao sam će se nešto desiti što se ne treba desiti. O majko mila, uf. To me ja sam se usro. Usro sam se. Kupio sam 9, još jedan. Ovo me prepalo jako. To je to. Znači ja sam zbog
Ovoga samo došao ovdje. Cijelu potragu sa ovim ovdje, da. Dok ja sad nađem izlaza, da. To će biti zanimljivo. Ja ne znam od kud sam došao. Evo ovdje. Odbio. Dobro, ovdje je drvo, ovo sam ja postavljao to. Sad sam isto foru nađem izlaz. Op. Ovdje nema nigdje niče. Op. Znaš sam dropao ovaj. Sad u Nether. Neću ići. U Nether ću neki drugi put. Napravit ću si enchanting table. Bolje enchanting table da napravim. Nego da sad idem u Nether. U Nether ću imat kad otić. Tako da bolje ću ja napravit. To ni to stavilo da se više ne dobija više. Ma dobija se, samo meni ne izgleda koja se dobija više. Lapisa, svi su svojim novim verzijama stavili da se dobije jedan lapis iz jedne ruke. To je bilo stvarno glupo da se napravi. I evo me tu otkud je sve počelo. Čekaj, na kojem ja uopće igram na easy, ne? Nekak mi čudo kod da igram na hard. Ili na normal. E sad, ako se ja sjećam recepta za enchanting table, to me žalosti jako me to. Se ja sjećam uopće kako se radi enchanting table. Ovo je bila zanimljiva avantura, nisam htio sve snimat. Baš zbog toga što nije sve za video. E sad ja moram prvo odlučiti kako ću, gdje ću, kud ću. Moram ću napraviti podrum, ali nemam pojma. Za sada neće biti u podrumu, za sad ću ga staviti tu negdje. Ali ću ga poslije dodati u podrum. Znači treba mi jedan ili dva dijamanta čak. Čekajte. Taman da stavimo ovdje gore crafting. Treba mi... Dva ova, 4 ova i jedna knjiga, dobro. Da kamenje stavim. Ček pa, ja sam imao. Sugar cane.
Vidio sam tu, evo ga šuvirke. Meni treba 3 papira. Koliko dobiješ jedan, ga mislim dobiješ 3. Muke, ovo treba zagradit sve. Ovdje ima dosta posla, što je najbolje. Jer je ovaj svijet 8 godina igrao nisam. Osam godina biti nedostupan u nekom svijetu. Nedostupan, ja kažem, majke draga. Tri. Odlično. Što je ovdje Irona i mi objasniti? Ja ovo nisam ni vidio, man. Krivića stoji. Budalo. 8 godina si u svijetu i dalje ne znaš di su koji čestoji. Treba mi ubiti krave. Treba ubiti kravu za jednu. Moguće da ja nemam krava ovdje, bajko bila. Lele. Di ću ja naći krave, aj mi objasni. Ovdje su ovce. Lele. Svinja, ovce. Zašto mi ovce i svinje samo daje? Čekaj, ja sve svi izgubite, tamo mi je kuća, dobro. O, kripe. I nemam baš hrane. Znači, tamo mi je kuća, dobro. I sad kad nađem kravu, pa što vam kažem, neće mi dropat ono što mi treba. Nema, krave! Neće mi dropat kož, pa što vam kažem. Pa se neće ne moći vratit. Iz prve! Bogu drago mi da je iz... Pumpkin? Okej, to mi treba će uvijek. Ja sam zaboravio da je to... da to imam tu blizu. Jer ja sam čovjek koji voli više kod spora gradit kuću. Ne volim se nikako. Ja sam čovjek koji dosta kod spora gradi kuću uvijek. Ne volim graditi kuću nigdje drugdje. Samo kod spora. O, dobro, ja sam da sam izgubio kuću. Ja sam krenuo teksom u ništa, dobro. Trebao bi dovesti neke krave ovdje kod sebe.
Ok. Dajte da prespavam ovo. U ludaru. Au. Ovako i ovako. Jedna knjiga je tu. Sad dijamanti. 2. Vidim da ću morati ići u potragu za ove dijamante poslije, ali jebi ga. Enchanting table. Gdje će njega staviti za sad? Ovako ovdje. Najjače neće ovdje ići. Nek bude, mislim, evo vidite i kolika prostorjetina, ono. Evo ovdje. I šta ću dobiti mač? Sharpness 2 za 8 levela, ok. Nice, ono. Ali to je bilo to od ovog videa i od ove epizode. Ovaj svijet ću vjerovatno nastaviti i probat ću naći način da ga pretvorim u hardcore. Sad ćete reći malo ovo neće biti pošteno jer već si igrao prije bez hardcora, ali je bi ga. Morat ću. Ako se ostavite like, subite svoj kanal, šetiš pređbojati 1000. To je to. Boj! Ja znam, zakajte ko mene, no za to ovi treba mnogo vreme. Drž sporite od strana, ja imperija si grada.